الحال میپردازیم با سوال هایی که مقصد بر ما فرستاده شد. من میخوانم و انشاءالله برای شما اینها را جواب میگردانم. سوال هایی که آمده است: یکم، آیا در ماه رمضان زبنای پسته میگیم یا همون خمیرهایی که برای دندان ها میمالن یا اینکه مسواک زدن؟ من گذشته روزده گفته بودم که خدای مهربان گفته بود که بوی دهن روزدار برای من محبوب است از بوی مشک دیده. زین لحاظ مذهب خودمان همین خمیره بگیم یا همین زبنای پسته که مزه دارد، از جهت مزه داشتنش و یا استفاده بردنش در دوامی ساعتهایی که روز اجازت نیست. ما میتونیم که از قسم شب میتونیم مقصد وقتی دهانهامون بستیم انا همون زمان انا از همین خمیرها و از زبنای پسته اگر استفاده بریم میشود. لیکن در دوام روز از مسواک که در خودمون بسیار این چیزا کم استفاده میبرند، از مسواک استفاده بردن اجازت است. فقط همون آب یا مزه‌ای که در داخل مسواک است او را ما باید تناول نکنیم، ما باید او را فرو نبریم، آبی او را مقصد بیرون اندازیم. لیکن برای اگر بسیار ناراحت باشیم که دهانمان بوی میکند، از همون مسواک چوب استفاده بریم اجازت است. دیگر سوالی که کردن گفتن مسئله همین سحر خورک، یعنی همین بسیار مهم است که ما سحر خیزیم. یعنی بسیاری آدمی هست که در قسم سحر خیستن برای مشکل است یا در سحر اشتها ندارد. آیا مقصد همین مهم است که ما سحر خورک کنیم؟ برادران عزیز و گرامی، پیامبر نازنین گفتند تسحروا فإن فی السحور برکه. شما سحر خورک بکنید زیرا در سحر خورک برکت ها هست. پیامبر نازنین گفتند که روزه ما از روزه اهل کتاب، یعنی مردمی که پیروی از تورات موسی و از انجیل عیسی میکنن، فرقش در همین سحر خورک است. ببین اونا از قسم شب میخورن میخیزن، ماها از قسم مثال گویم پایانی شب که آورده به صبح میرساند، ما وقتی خوردن از این حالت است. زین لحاظ میگه فرق بین روزه ما و روزه اهل کتاب با خوردن همین سحر خورک است. از این لحاظ یعنی مقصد از این حدیث ها این است که ماها باید برای ثوابش، برای برکتش بگذار اگر یک پیاله آبم که باشد شما برای خاطر این بر وقت خیزین، خب سحر خیزی کنین. حتی در حدیث دیدم که کسی سحر بر وقت میخیزد خدا رزق او را باز زیاد میکند. یعنی برای آدمی که بسیار خواب میکند برای اونها رزق کمتر است و پیامبرم پناه طلب کرده است از امتی که زیاد خواب میکند. برای این سحر خورکات نکنید. شما هم سحر خورک نکنید. حاضر اگر اینا 10 تا کم است یا 15 تا کم 4 است کلندرهای امروزه نشان میدهد، تا همون ساعت خورید. شما شرط نیست که 1 ساعت پیش بس کنید. یعنی بسیاری آدما 1 ساعت 2 ساعت پیش بس میکنن، تا همون ساعتی را که اجازت است تا همون ساعت بخورید. حتی در حدیث خواندم که خداوند میگه دوست میدارم بنده ای را که از قسم بیگاهی، یعنی در اولی وقت، اگر اولی وقت امروز 7 تا 10 باشد 7 تا 20 باشد، در اولی وقت روزش بکشاید و تا آخری وقت از قسم سحر خوردنش دوام تید. گفت اینا محبوب ترین بندگان من هستند. بگذار ما از زمره همونها باشیم خواهرها و برادران عزیز. دیگر سوالی که آمده است میگه میخیزی که سحر در حالت جنابتی، یعنی سحر هست نفرهایی که شب ممکن با خانماشون با عائله هاشون هم خوابه شیدن و مقصد خواب کردن، سحر خیستن که خلاص علاکه وقتی سحر خورک دیگه باقی نمونده است. اینا هم میتونن اما غسلشون کنن و نیت کنن، لیکن چیز دیگه خورده نمیتونن. اگر به شرط خیستن که 1.5 ساعت هست، اگر غسل کنن وقتی خوردن ای دست میروه، اینجا در اون دست روشون شوین، خوراکشون بخورن، بعد خوراک غسل جنابتشون هم که کنن اجازت ای.
дигар саволе ки омадааст, ҳомиладор ё занҳое ки шир медиҳанд оё рӯза гиранд ё нагиранд? шариат барои инҳо, хоҳарои азиз, иҷозат додааст ки зане ки ҳомила аст, агар хавф барад ки ман рӯза гирам, ягон зиёне ба фарзандам мерасад, ё занҳое ки ширдиҳандаанд, хавф мебарад ки рӯза гирам, халас шир аз ҳисоби ғизо ки ҳаст, шояд ширам кам шавад, алло инҳоро иҷозат додааст ки шумо рӯзатонро бихӯред. мехӯранд, баъдан иншоалло ки фарзанд таваллуд шуд ва нафаре ки аз ҳолати шир додан берун шуд, ҳамин рӯзаи моҳи муборак дар гардантон қазо мемонад. ира дар як моҳаш як моҳ рӯза мегиред. дигар савол доданд ки таровеҳ чанд ракат аст? ҳар сол ин суолҳо ҳаст. таровеҳ назди се мазҳаб, яъне мазҳаби имом аҳмади ҳамбал, имом шофиӣ, имом абу ҳанифа 20 ракатай, лекин назди ҳазрати имом молик 36 ракатай. зин лиҳоз бародаро, хоҳарои азиз, ҳар касе ки пайравӣ аз мазҳаби ҳанафӣ дорад, аз 20 ракат кам нахонед ва ҳар далелҳо ва ҳуҷҷатҳоеро ки меоранд, ҳеҷ кадоми ӯ мисли далел ва ҳуҷҷате ки имом абу ҳанифа дорад, имом шофиӣ дорад, имом аҳмади ҳамбал дорад, ҳеҷ далели онҳо қуввату тавонои ин далела надорад. ҳатто имрӯз агар нигаҳ ҳам кунем, ҳамун Макка, ҳамун Мадина ҳам 20 ракат мехонанд. зин лиҳоз аз 20 ракат, хоҳаро ва додарои азиз, намоза кам нахонед. дигар савол омадааст ки носу сигарет оё мақсад барои рӯза ягон зиён дорад? акун бародарои азиз ва гиромӣ, бисёр инам як ҷои таассуф аст ки бародарои мо бегоҳӣ кушодани рӯза ки бо ҳадисҳои паямбар собит аст ки бо хурмо ё бо об шумо рӯзаро кушоед, бародарои мо бо нос мекушоянд. шумо донед ки ҳукми нос макрӯҳи таҳримӣ аст. шумо медонед ки паямбари нозанин мегӯяд кафо билмаръи исман ан юзайя ман яқут. агар як суме ки ман барои нафақаи фарзандот метавам, то агар ҳамун як сума дар роҳи нодуруст сарф кунӣ, яъне харидани нос, харидани сигарет, ин роҳи дуруст нест. дар ҳамин роҳ агар сарф кунӣ, барои гунаҳгор буданат пеши ман ҳаминш бас аст гуфтанд. зин лиҳоз аввалан ман шумоҳоро мақсад, ин моҳ худаш як моҳи тарбия аст. як моҳе ҳаст ки одамҳо бояд ай дурӯғ гуфтан, мардумҳо бояд ки аз мақсад рибо хӯрдан, мардумҳо бояд ки аз пора хӯрдан, мардумҳо бояд ки аз зулму хиёнату дигар хислатҳое ки разил аст, бояд дар ин як моҳ аз ин амалҳо дур бошану вуҷуди онҳо одат кунад ки инҳо ҳам як одами неку, одами хубе шавад. ва бисёри мардума ман медонам ки дар ҳамин моҳи муборак даст аз ҳамин носкашиву сигареткашӣ мекунанд, бо ҳамин туфайли моҳи муборак аз ҳамин кори зишт онҳо дур мемонанд. барои ҳамин шумо ҳеҷ гоҳ, албатта агар касе дар давоми рӯз нос мекашад, сигарет мекашад, ҳатман ки вай рӯзаи вай шикастагӣ аст. вале агар ҳатто кушоданшам ки бо ҳамин кунад, вай дар ивази ин рӯзаи доштагиш вай савоба ба даст оварда наметавонад. аз ин лиҳоз бародарони хеле меҳрубон, ин на кори хубе ҳаст, на кори неке ҳаст. ин ягон хайр надорад. ин барои ҳамин акун бисёр гапҳои зиёд дорам дар гирди ин нафарҳое ки ба нос мубталоҳанд ё ба сигарет, вале иншоалло боз ҳам гуфтаниам ки ҳамун як нукта бас аст, агар шуъур аст. барои одами иншоалло мефаҳмидагӣ як ишора ҳам худаш кифоят мекунад. ҳатто бисёре аз домулоҳо мардум далелу ҳуҷҷат меоранд ки мегӯянд носа кашидӣ, таҳоратта намешканад ё аз шиканандаи таҳорат нест. зин лиҳоз ман аз бародарои домулову аҳли илмам хоҳишам ҳамин аст ки мардума дар ин роҳ далолат накунед. мардума далолат кунед ки мисвок зананд то даҳнҳошон бӯи нек кунанд. ин ҳатто ба дасти худтон мақсад зиёне ки ба ҷисми худтон меорен, ҳатто ла зарара ва ла зирора фил ислом. ин шиори дин ҳамия. касеро залал нарасон ва чизе ба ту зарар мерасонад, аз ӯ дур бош. бубинен оё нос ба зиён нест? оё сигарет ба зиён нест?
برای همین شما حتی شعار دین تان هم شکستگین. من گمان میکنم همون دامنه هایی که اجازت میتن همونا خودشون ناسکشن. برای همین اونها یعنی خداشون در شریعت نه، شریعت در خودشون راست کردگین. از این لحاظ این مسئله نیست که کسی برای شما اجازت یکی مقصد زیانی ندارد، ضرری ندارد. دیگر گفتن که همین ماه رمضان 3 روز است، لیکن همین را که روزای اساسیش نمیدانند برای همین ما 30 روز روزه میگیریم. این هم خطا هست، زیرا قرآن میگه شهر رمضان. شهر گفتن ماه را میگن، یعنی ماه عبارت از 29 و از 30 روز میشود. زیرا قرآن میگه شهر رمضان 29 یا 30 روز باید شما روزه بگیرید. من گفته بودم که پیامبر 9 سال روزه گرفتن، به همین عمرشان تمام شدن، زیرا دوم هجرت ده به مدینه آمدن شونده علاکه ماهی بگیم همین روزه بر او فرض گردید. 5 سال همین را 29 44 سال همین را مقصد 30 روزی گرفتن. به همین خاطر حتی همین کرده پیامبرم برای ما درس است. لیکن پیش از آمدن حقیقتا روزه پیامبرمون میگه 3 روز روزه میگرفت، نه روزه های پیشتر همین خیل بود. ولی از وقت قرآن آمد چیکارش کرد؟ ایرا 1 ماه کردن.